Varbaş Kurdistanê ja sernavê rêveberiya Çarpel Medya Silav û Rêz bihêviya ku em bi hev re bernamekî wextekî xweş û berhemdar derbas bikin, em dest bi bernama xwe dikin. Mijara me ya îro encamên hilbijartinên herêmî û Rojava Kurda ye. Temaşevanê nêje wekî hûn zanin 13 roj li ser hilbijartinan derbas bû. Gengeşiyên dijwar hîn jî didomin. Hilbijartinên herêmî mirov kare bêje ku kes li bendê nebû lê balansa siyaseta Tirkiye guherand. Ev guhertinên ji alî Erînî jî alî neyînî bandorekî mezin danî ser civakê wexta mirov dişopîne. Partiyên wendakirine ya jî partiyên qezenjkirine yek ji qehra mirov kanî bêjî yê din jî ji kêfa wek dişoxê dene. Lê rastiyek heye divê mirov destnîşan bike desthilatdariya 22 salan derzekî mezin xwariye. Ev derza ji gelek aliyan destnîşan dike ku heta hûn hebûna realîta netewa Kurd qebûl nekin. Ev ê şoqên bi vî rengî her werjiyandin. Herkes ji aliyê xwe bûyeran dinirxîne lê li gorî me sedema sereke ya vê wendakirinê siyaseta tund û tûjî û bûyê girêdayî rewşa aboriyê ye. Ev her du mijar wexta mirov lê mêze dike bi înkarkirina hebûna milletê Kurd vegirêdayî. Wexta milletê Kurd ji mehv û azadiya xwe bêpar be, ew ê çi bikin? Ew ê wexta mirov dişopînin di aboriya ku mesela herin di Rojavayê Kurdistanê bombabaran bikin ya jî aboriyê xerj bikin biçin Başûrê Kurdistanê îşgal bikin ya jî Bakurê Kurdistanê bi şer bixwazin îdare bikin. Ev tê wê wateye ku hûn ji refaha gel û pêşveçûna gel û bi taybetî jî li Bakurê Kurdistanê demên vê taliyê derket ortê hejmarekî mezin ya texawutan heye 16 milyon texawut hene û ev tiştana hemû pirsa Kurd, pirsa aborî û neçareserkirina wî bû sedem ku ev desthilatdariya 22 sal derzekî xwar. Tevî hemû tişta wexta mirov dişopîne tiştê di rewşa heyî de AKP wendakirina wê ya jî qezenjkirina CHP firsetekî zêrîn derxistî pêşberî tevgera Kurd. Bi vê bêbalansiya tekoşîna desthilatdariya Tirkiyeyê eger Kurd siyasetekî aqilane biparêzin û pêş de bibin karin mehfê xwe neteweyî demokratîk di demekî kin de mîsoger bikin û bigirin bin garantiyê. Bêguman ev tiştana karê siyasetmedara ye. Em ê vê varê bi serokê PVK Birêz Mistefa Özçelik re ser hilbijartinên herêmî û rewşa heyî ya li Kurdistanê sohbetê bikin. Niha ez ji hevalên re jî rica bikim bila mîvanê me bînin ekranê û em dest bi mijara xwe bikin. Hûn bi xêr hatine Birêz Özçelik. Destpêkê dixwazim bêjim cejna Remezanê li we û li tevaya oldarên Kurdistanê û Mislimanan pîroz be. Gelek savê spas Keksîraç jî spasiya cenabê te spasiya Çarpel Medyayê dikim û ez jî cejna Remezanê li hemû Mislimanên Kurdistanê û cîhanê pîroz dikim. Gelek spas. Hema ez dibêm hêdî em dest bi sohbeta xwe bikin. Birêz Özçelik, cenabê we jî encamên hilbijartinê şopand, hûn jî ew gengeşiyana hûn dişopînin. Encamên hilbijartinê wexta mirov lê mêze dike
جبوی کردین لترکیه جبوی باکوری کردستانی هون جبوی که چه دبین کردا چه بدست خس سیاجی ام بین چو اندا کر انجام این هلبجارتنه ده تسیره کی چوال سر روشا ترکیه یا گشتی بکه و ده تسیره کی مرو وقتاله مزه که تسیره کی چوا لسر سیاستا آق پارتیه و جهته درباره کردان ده بکه امو گداری بکن برزوز چلی کن چه دبیجن بله هلبجارتنا 31 آذر 2024 یا ریبریان هرمی البته به هنک انجام خواه بیش نبیجن تشتیم که ندهات پایندن تشتیم که وقت امکاری نیب سرپیس تید هنن از خواستم بریا کانوی بنرخینن بریا هلبجارتنا ده همو هلبجارتنا ده به تایبتیشی آلیه دم پارتی هدپی هر دبیجن او هلبجارتن رفراندومه او پراسلات هیه به گوتاره باشتاری هلبجارتن هادبن دوی ام دورد اوه که چه بکنه براستی دوی ام عولی تثبیتک معقول چه بکنه که دانم که هگر شردن هایی یک ولاتکی بندست ملتکی بندست و سیستم آنتی دموکراتیک یا هلبجارتنا و روشا هایی بواز زختو و شر و تنحسباندن و آسیملاسیون و سیستم هلبجارتنا سیستم قانون بنگهینا ترکیه قانون پارتیا وانا گشیم بدن بر شعبه خواه و سیستمی که تو بشتاری هلبجارتنا که دبی تو ویجه او رفراندوم آن پراسلات هیه او راستیجی غلطه و او غلطی ذات هم ده انجام آجیده ده درکب پیشیامه دردکب پیشیامه ده هلبجارتنا 31 آداره ده اما آلیه ترکیه دین نالیکی لباکوری کردستانه ل 25 باجار باکوری کردستانه که ام دنگ دم پارتیه جی وقت دنگ کردا بس ام تنی بحث بینن به معنا که او دبیشن سدی 29 هیه یعنی قال هدا پارج تو بخیت و کردای حق پار استندی تو گش به پتانسیل کردا به سدی سیه باشه اگر ام وقت رفراندوم تعریف بکن سدی سی جمر گوتیاره سدی هفته جمر گوتینا ما معقوله يعني ام كارم وها شروع بكن نا تبي معناه كه دبي ام غلطيه وها نكن ام بري هالبجارتنا نبي براسلات نبي رفراندوم هر جاري ام رفراندوم اجي اوقاز بمعنى نكن وانجام هيجي في هاويجي وق الي كي دوت في سيستم هي مشروط جبوي دبي ما نكن في غلطيه دبي دفجه بردن چه دم پارتی به چه پارتی اندی به دیادی وقت ما گفت دورا سدی سی لباکوری کردستان 25 باجار باکوری کردستان دنگن دم پارتیه 29 و دیجی ام بخنه سدی سیه باشه او جمر اشارت که ناده سدی هفته هیناجی خلق ما دنگ خود ده پارتیه که دولت ترکیه ده پاریزن چه آق پارتی چه جهپه ای پارتی دوا پارتی یندر رفع پارتی و پارتی اندی مهپه باشه او جمر هنک مساج ناده يعني پشتی اوقاس بدلین هاتن داین پشتی اوقاس که خلق ما اوقاس ایش و آزار در باز کرنن او اوقاس بدلی هاتن داین هیناجی سدی هفته ددن پارتیان ترکیه سدی سیجی ددن پارتیان که و سیاست تا خود دبیم ترکیه نن لی پرانی پتانسیل اوه و نتا که پارتی کردای دنگ دنه اف دوی ام جنوب واناگش آنالیز بکن والسر وانالیزنا دوی ام بکاربن نخشره کنو تثبیت بکن دوی هلبجارتنه ده تشکی دیجی ایکو بالکش بشداریا هلبجارتنا لگو هلبجارتنا 14 گلان 2023 یعنی آب پارلمنت و ترکیه سدی هفت دوره 6 هفته کم بویه یعنی یا برد سدی 8 و 4 5 بود نها سدی 7 و 7 7 و 8 دوی دوریده لباکوری کردستان هینا کم تره اویجی دوی ام شروع وای بکن یعنی بشداریا خلقه لگور هلبجارتنه بره کم تر بویه دوی ام وا تثبیت نه خواهی بکن که اب تثبیجی جمره هنک نشانه تشنین هلبجارتنا هید چه بو هلبته وقت دستلاتی آق پارتی دستلاتی آخوی 22 ساله ده جاره یکم تابلو یک وها روبرو بو
و براستی او داربه مزن خوار و جهپه جی کسی دوی آستده هیوی ندکر یا جی نل بنده بون که جهپه دوی آستده دنگه کی زیده بستینه هگر ام لهالبجارتنا بریا و ده مهبره او ایرو لیبنرن ده اصل خود لباکوری کردستان و ترکیه ده چه آلیه آبوریه چه فقیریا خلقه چه شر چه تعدایی چه نحقی تشکی سدیست گوهرتنا پر مزن چه نبویه يعني ذي أنفيجي بفينا يعني خلق فقير بنا خلقه وهجاري ومسألة أنبيجن تقاعدة وأوانا تقريبا هم ما وخوية يعني فرق برمزن نكتيه ودفرده دنگه که هدف دم پارتیستان دی کم زیاده اصل خود وقت ایبریه به هل بجارتنه سدی 5.8 استندی دم پارتیه لی هل بجارتنا بریاوی سدی 8 استنده بو لی ام بزانه بون که اف هل بجارتنه هنه خصوصیتی خواهنن يعني البجارتنه هرمی و هرمی ده هندك اتفاق مفكري و شرطي هنن وهندك بارتيال قالك جيا نامزد در نقصن یا جي دنگي خو ندان بارتيا خو دان اودي جو مهبجي در باست بجو اودي جي اگر ام انجام و هالبجارتنه بنرن نها بس دو بارتي تنه و بند صدي حفتر باست يعني اخ بارتي جهبه تنه در باست نه برزش شلیک دوی مروف جالیه کیدن میزه که هر کس پنجره خو بیاراندن نرخینه نه وقتا مروف لولات خو میزد که لکردستان میزد که روشا باکوری کردستان وقتا مروف میزد که دم پارتی 11 جشارداریان 11 حب گرتیه لی 14 حبجی هم ببین آخ پارتی جهب و یندن رفاحی گرتیه گلو ما اف دنگی اف 21 باجار کردستان 11 باجار و اف 21 باجاران ده مروف وقتالی میزد که ده گلک واران ده ببین پارتیین که تمثیلدارین دولتین او پیشبری کردان ده او چاوا دبه یعنی ام ببین مروف وقتا رایا حدا پاریجی به حسبینه مروف وقتا یا دم پارتیجی به حق پاریجی بنرخینه یعنی و یا دنجی مروف وقتا لروشا پارتین کردستان میزد که دوی مروف ویاجی اشکره دست نشان بکا یعنی دوی البجارتنه ده نقاریبون هن پارتی بشتار بانا يعني روشا كردا بگیشتی وقتا مروف للرسم مزن میزد يعني روشا کی قد يعني دلوی مروفا خوشک دکننه يعني روشا کی تابلو کی رشبینیه اون چه واشی رو باید کنیم مدخواست از بچه کتابی بر چند حالات مسئله بنرخینم وقت مگوت نها آق پارتی دارباک مزون خواری و جهبه وقت دستخستی و گلک دنگ آق پارتی جی چونی یندن رفاه پارتی لباجار ترکیه دیاره که بتایبتی استانبول چه دنگ دیرن دم پارتیه چه ای پارتیه حتی راده که بلکه مهپه وانجی لاستانبول جی لانقره جی دنگ خودان جهبه اصل خود ده بجارتنا 2023 آسر و کماریه جیده گشا دنگه خدابون اوه یعنی دابون خیندی یندن رفعی دنگه خدابون کلشتار اولی لور جهپه در کت پیش البته نرازیبون خلکه نشاند ده يعني خلق تایبتی خلق ترکی خلق بر دنگه خوددان دم پارتی و هدفه کم زیده لباکور کردستان او نشان دانن و جاره جی هنکادان جهپه هنکادان اویدان دم پارتی لبگشتی خلق ترکیه راکسیون یک برتک نشانی آق پارتی دایه و جهپه زیده تر دنگ وکلی و جهپه جاو قاس دنگ هیوی ندکر اوان نشانه گوهرتنه که البته یعنی ممکنه که او دست بکه که جبو بجارتنا 2028 یا سروکماریه ده جهپه نامزد خود در خود پیش و ترکیه بلکنده گوهرتن جی چه ببینه جاریه دستلاتاریه ده و البته ده نکمریتونه به حسبینه ابجی نشانه گوهرتنه که و تو معنی که نابینا 10 مهاده کاره ده نوا سیاست ده گله گوهرتن جی چه ببینه
ممکنه که اوی دولت ترکیه دخوازن جنوب ارگانیزه بکن و بروی که نه به شکل که نه بمشینن ممکنه که ترجیح خوش عالی جهپه و نامزد ویره هدی نشان دادن مرا کار به عالی که ونجی شروع بکن و وقتی آنیزمان دست بکید کود باکوری کردستان 25 باجار باکوری کردستان دنگ دم پارتی و هداپار و حقوار سدی سی دکه و دم پارتی زیادت زاتن دنگستندی 10 باجاره باورکم 10 باجار نه 11 باجار دست دم پارتی دن 15 باجاری دست پارتی دیده یعنی دوی ام تشتا به عالی اوی به دو عالی مسئله بنرن جالیه کی به خلق باکوری کردستان به آلترناتیفیه وقت احوانی شهر جبر که لگور خودشتا کی دی ندید دنگ خود دم پارتیه لیج عالیه دبجی او جی دیاره که ترنا که خلقه کی می برفره زیده دنگ خودم و پارتیندی دوی اموک عالیه باکوری کردستانه عالیه کردستانی بگشتی مسئله بنرخینن البته اول بشارتنا جالی کی بجی به سیستم اکواته کرن هم الوزارتن پارلمانتوی هم الوزارتن هرمی یعنی او قانونا بنگهینو و یاسای پارتیا و او کریارین دولت ترکیه نه به هوای کی دموکراتیک الوزارتن بیلدارستن او پارتیان که بناو کردستان جی نه امن کار باشتر نه سبب جی اساسی اون زان سیستم هل وزارتنای او سیستما جی دویت 41 باجاری رخصتنات هبه و 3 پایه که با باجارنا رخصتن هبه او جی بسر خود بندک دیه لی اساس خود مو پارتی باکوری کردستان دوی وب تابلویا جالی کی خوبه بلکه ریو که هندک گوهرتن چه بوی لج عالیه دجی دم دبینن که دولت ترکیه آلترناتیو خود نوا خود چید که یعنی اق پارتی چاز ضعیف دبه جهپه ددم پیش و جهپه جی امزان سیاست و جبو کرداد کیجا استدی و اق پارتی جی امزانن و گاوه دوی انجام اول که اموک پارتین باکوری کردستان که امجوی حلجات ندرخن راست نشانه گوهرتنه که و اف برتکا خلقه چل باکوری کردستان چه ترکیه الهمبری اق پارتیه دکاره ریوکه که لباکوری کردستان سیاست خانوجی بکه چاوا که خلق ترکیه گلک جیان که دسته اق پارتیه دبون تسلیمی جهپه کرن ام جیوک لباکوری کردستان دکارن هم اوید دسته اق پارتی و جهپه و پارتیان دیده دوی ام ریکه ببینش دسته وان بگرن هم جی دوی ام خلق خواه جوی به آلترناتیفی و احوانی شریا که خلق مجبوری دچون دنگ خود دن دم پارتیه دوی ام جوی اتمسفری درخم ام هل بجارتن اویده ما خلق ما سدی 75 85 بشتاری هل بجارتن آدبن ام نابتونه به حسبین یعنی نه راست جی و دوی ام قاربن آلترناتیفی خود دینن و بطایبتی ده هل بجارتن هرمی ده دوی آلترناتیف ها مهبه دوی هل بجارتن ده ام وک پارتین کردستانی ادکارم ویجم که نل صحیبون اوجی که مایام بگشتی بو دوی ام به راستی خوشی ببینن ما وقت پارتی اول پارزن کردستانه ما گوتو بام دنگ خامی بدن نامزدن کستاتیش با کردستان دخوازن و دخوازن عاجل ملت کرد د پارزن اما دنگ خو بدن وال ملگور به حلوستا خو کرد لیب گشتی ام لیب نرن البته روشاج عالیه سیاست کردستانی روش نه پوزیتیف و همو پارتیان کردستانی جوی انجام درخن انجام جیجی اوکو هند بینن دم هالبجارتنا ده چه هالبجارتنين 2018 2023 و هالبجارتنين ده دم پارتی هدفه هر جاری دخوازه ما بس دم هالبجارتنا ده هناك پارتیا بده دورا خواه کردا و به وجوای اتفاق چکری و قشل دورا منن 2019 بلدیه ده اتفاق کردستانی بهناك پارتیا بیناوی چکرنه هدفه ما بخوا گوتو بو هدفه نه پارتیا کردستانی نه او بکاته اتفاق کردستانی بهم نکتبونه و چاقا پسکه و پاکه لچار باجارا نامزد سر بخواه درخسته بون پشت ایل بجارتنه گوتن همه ویا بکن ماینده اتفاق ماینده لی 4 سال در باس بو جو 2019 حتی 2023 تو اتفاق چه نبو بری هل بجارتنه 2023 جیده اتفاق کردی یا آزادی دموکراسی هات چکرن بناوکی دی هنک کتن هنکی نو او بون دوی هل بجارتنه جیده تشک ندام کسی جی
او خلاص بوش بو به البجارتني ده اتفاق جي احتياج بين يعني براستي دفرد دو مسألة هي هدف دم بارتي ببارتي كردا بآلي كده يعني مرا تعريبك دليزه يعني دوی العالیه دجی ده پارتی ماجی روی زمینه چه دکنه جبو بلدیا که جبو پارلمانتریا که دوی ام جوانا گشی درسه درخن يعني ام نه مجبورن رابن جبو بلدیا که جبو پارلمانتریا که هر چه خو بن پی بکنو به دورا دم پارتی و هدف کevin بیکو ام البته ام دجناتی وان نکن سر پرنسیوا لسر قاعده قرار اجتماعی معرف دکاره هفکاریا جی بکه لی دم پارتی و هدف خنادم بروی دیاره سبب ویجی از در وی خود تو نده حسبینن وی گاوه لباکور کردستان انجام اولیا که امجه درخن گوهرتنا که ریا گوهرتنه و بویه لترکیه دولت ترکیه خواهد خانه بکه دورده اگر ام آلین سیاست نتوایی کردستانی ام نل سرهفن ام راستیج لگور شردن ایرو ام نکاربن ربازه کنو بدن برخوا ام نکاربن اتفاق خود چه بکنه هم امه نکاربن جواق گوهرتنه که ممکنه لترکیه چه ببه فیده جه بستینن تسیری لی بکن هم جی امد ناوا خوشی ده هر پاتینا جه بکن و ده خلقه مس ده هلبجارتنا ده اهوان شر دنگه خو بدن دم پارتیه جبو ویجی لبر مس چار وظیفین اساسی هنن ده مثلا اویده وند زانن وک پارتیا که ستاتو خواستنه ده درکت ده وهل بجارته ده حق پار بو دنگه ویجی ام دبینن يعني 25 باشار باکر کردستان 7000 دنگستندیه لی او نه پروبلم حق پاره تنی دوی ام دورجی ده زلالیا که بکن چه حوالین حق پاره چه اجدر وی حق پاره بیامه شروعه غلطه که پاکو پسکه ده 2019 چار باشارا نامزد دنگستن دیار بکری 1300 دنگستند يعني لمردين جي اشتا 700 دنگ يعني اه پروبلم ما گش هایه نکو حق پاره تنه او دنگ کمستندیه یا جنت بری ما تنه او دنگ کمستند بو دبی ام چاوکی نو به هشمندیه کنو المسئله بنرن لباکور کردستان تحکمک هی آبلوقاک هی آلیه دولت پارتی خود دون پیش و آلیه که هدف و هدا پارجی دم پارتی هدا پارجی لگور سیاست لسر جوات اوک چه کرنن دوی ام بکاربن لجدروی و هر دو بلوکا دولت ترکیه و بلوکا که یعنی دم پارتی و هدا پار هر چخواز جدا جیبن جدروی وید و ام ری و روازه که نوش خور بکاربن تثبیت بکن همش بو دوزانه توی نشتمانی همش بو داخوازن عاجل همش بو هلبجارتنه پیشته ام بکاربن براستیش خلق خور آلترناتیفک معقول دینن که خلق ما به باور به نها تو ده 4 سال 5 سال نه چبر دریه انسانه لدم هلبجارتنه محک محبت به مرحبا کادنگی خو بدمه نه معقوله و نه راست و خلج ذاتن وی گودار ناکن خواتک پین برفرحتر لازمه ریکوپکتر لازمه لباکور کردستان دوی ام بکاربن و ابلوقه بشکینن انجام هلبجارتنا جی و مساجد دمه ریاوی هیه چاوا کنابنا 10 مهاده خلق ترکیه پرانی دنگ خوش اق پارتی بری دان جهبه اگر ام خواتک معقول بکن ام بکاربن آنالیز و تحلیل باش ملت خو سوسیولوژی خو شردن ایر هی بکن ام بکاربن بسیاستک معقول جدر وی دم پارتی و هدا پاره آلترناتیفا کردستان جی درخم پیش و از باور دکن وهل بجارتنه جی او وظیفه دای پیش یابه نه برزوس شلیک گواد جنابه و يعني بدل نزمي وروش اخوجي راخص برچاوا و گو لتوایا ترکیه حقوار 7000 گرت امجی توی پسکه من نامزدین سر بخوا درخست ما 1205 یا جی به 2000 رای ما گرت توی مردینه و باتمانه لی نها گلک جارا اف دوباره بویه لی پروبلم که یعنی پروبلم چا هیه يعني اف هزين شخوا بناف دكن دبين ام هزين كردستانين و قالك جارات جرباندن و قاوادن جنابي وگو قالك جارات دم بارتي ياجي بارتيين بريوي ب اف آلين كردستاني دليزة و پروبلما كردان نه مثلا بلدية نه مثلا و قالك جارات هونجي دبيجن لي جاري قالوا يعني دم نهاتي بيغو هلبجارتن بيتشتندن ده اخفتنا ويا نوروزي ده بحثا انيه كيكر ياجي بحثا ويا كيكر
دوی وارده اون مجاره چاوا دنرخینیان دوی هزه کی یا جی انیه کی خورد هبه که تمثیلا نتوا کرد بکه اگر ده بلدیه دست دم پارتیه دم رو وانا کرد حسیبینه کردن لالی لی اگر 14 ام ببین شارداری دست دولت پارتیین دولتی به یعنی اوج بوی کردا دمک دور و دریج براسی جی دوی مرف لسر بسکنه و حیفه yani اوه تونه گلو پروژاکی و تونه یا پیشنیاری و تونه که هون کاربن و ختماندنه و روشه جهولی راکن مثلا اون پر اشکره روش آخر راد کن بر چعواکی ماسی خوند بیجن yani هونه و عالی کردستانی جوی روشه چوا خلاص بکن یا جی پروژه و هی گلو هذا خودم که سراس بکم باورتکم غلط داگیشتن حق پاره باکوری کردستانی 25 باجاره 7000 رایستندیه لتمام ترکیه و باکوری کردستان از باشن زام باورتکم دورا 32000 رایستندیه چته که آگاهداریه که خاطر بردستمه yani ورا سراس بکم نها جبوه البجارتين اتخوازم چند شدیجی بيجم البجارتين هرميجي لقول هالبجارتين البرلمان و خصوصيتين خوي تايبتهن يعني جارنا شخص قال لك مهم نامزد قال لك مهمه جکی جا پارتیه به سر بخوابه چا به جارنا نمیم یعنی هزایی بخواه محلی هبه اوج دردک هبه پیش دوه هلوجارت نجد مدید چند باجاراته او کسی که براستی هزایی تایبت هبه پارتیا و هیچ شک دست نخست بیجی بخواه شارداری بدست خستیه و دوه هلوجارت نده گلک پارتیا اتفاق و شارتی جی چه کرنه دبنیده و جبر ویجی دنگی وان کم بو دوی وانا گشی مره ببین یعنی انجام انواه البشارتنین هرمی سدیست و نه که تابلویا کجبوه البشارتنین گشتی ناده بردسته مدوی هم دوا مثلا شروعین غلط نکن لی تشتیگش مرد بیجه اوه دولتا ترکیه گاوا خواه بخوازن نه بکه بلکه ریک وانی هندک هزا دست بیکر بین و بلکه بگیجه 2028 ده که دست اکرم امام اغلی به که منصور یواش به جهپه بدون پیش و سروکماری بدست بخونن لی چیه مثلا ام دورد زلال بن چه آق پارتی به چه جهپه به چه پارتی اندی به وانا در حق مثلا کرداجی و مثلا دموکراسی آزادی عدالت دیجیده هزال همبری وی چه خواست خورد به و بریخستن به گوهرتن اوی چه ببینه یعنی ام نکون خیالک واکو ده هناك جمر جكردار مافين ملي ديمقراطيك بين بين ديمقراط ريا ازاديه وكن دفي ام دفرد بدو خيالا نكبن وام در باسبوينا و بارتنيا خصوصيات وان وخصوصيات دولة تركيا جي دفي ام جبير نكن جهبا ايرو في حال خوي هي الهمبري اق بارتيه حتى نها گوتاره و جگرنین آق پارتیه 10 گاوا پیش نکتیه آق پارتیه در سازمان کردی و کری و نظام ترتا کردی و کری و گلکتش تاریخ دولت ترکیه ده هر زده گاوه پیشکتینن لی آق پارتی هم دبینن این آق پارتی جه آنا دجایتی یک نمبری کرداد که براستی تاریخ جمهوریت ترکیه ده بلکی جارا یکم که پارتی یک لسه پرچه کردستان یا جی دستلات یک لسه پرچه کردستان شرد مشینه yani tümit karın ben guhartın lugor barjavandiye devleta xo CHP dikare hindaki nerm bike mesele le nermbuna ve hudude ve disa barjavandiye devleta Türkiye'nin jbo veji em bixwa aliye kurda em birexistin bin em xurt bin em bikare bin براستی جی هزا ملت خواه نه به گوتنین والا و نه که جبو برجواندی پارتیه که و شخصه که گروبه که بکار بینن ام جو ملت خواه بکار بینن اوه گاوه امه کارم هزا گل خواه لسر دولتا ترکیه کی جا لسر حکم جبه امه بکار بین تسیره لی بکن و ریا گوهرتنا بکن جبو ویجی دوی مسئله جیده yani اوا خو تثبیت خو بکن مسئله اتفاقا نتوی بردویه ده البته بشک دیه از دوی واریده بیر رای خو بیجم نها جناب گاواد بحثا گوهرتنه کر لی وقتا مروف سیاستا باکوری کردستان دبینه پشتی سیاستا هندک و باریقاتان جاره کمینه گلی کردستان به تایبتی جی گلی وانه با آوائه که گرسهی به چالکین آشتیانه سیویل دموکراتیک درکتن کولانا
مروف کاره بیجه که راکسیونا تفگرا گل جهازین سیاسی هین پیشتره یعنی او هشمندیان تاوی شیار بوینه که لحق خودی درکتن به چالکین سیویل مروف کاره بیجه او راکسیونا وانه آگل جهازین سیاسی هین پیشتر بود جنابه چه بیجه بویه که گلو؟ نه دوی براد مراوه که بکن ها موقع پارتی و پرزیدنت کردستان جمع روژ عول ده ملهمبری و بریارا لجنه هلبجارتنه یا وانم درکتون که ما فی عبدالله زیدانی جی ورگرته بون موضوعاتها ندابونه مل زلالی ما برتک نشانده و ما گود اف به حقوقی و بم پیکرنا ایرادا گلیوانیه ما دویواری سیاستا خود زلال کرد و خلق وانه و بگشتیجی الباکوری کردستان و پرانیا کرداجی لهمبری و برتک باش نشاندان به اطاعتیا سویل او برتک دموکراتیک خلق نشانده ما پشکریا وکر ما بانگی خلق خوشی کرد و هشیار بن ام نین پرووکاسیونا برای شر و تندجی نکوه نوا چالاکینا برای آوائه کی گرسهی اینسیاتیفا سویل هنبری به هلوسته بگره خلق ما براستی جبوهش پیشه هندکا خواستن تیک بدن و بکن لی جی خو نگرد خلق ما به هلوستک باش نشاندان البته او اشارتک باشه و ام پشکریا وید کن یعنی ویا کشکیجا پارتیر خدمت کردی دولتا ترکیه چه پلانوان هایی که او تشکیدیه امل هنبری به حقوقیه که به عدالتیه که اون حقیه که در کبن و خلق مجید وارد برتکک نشان دایی ام پشکریا خلقی خوام گل خلقی خوانن او نقطه دی البته دما چا قایوم بری تعیین دکرن سر بلدیا تو برتک ندهات نشاندن و جاره گو او برتک آکوهاتی نشاندن ام دکارم ویژن آلی که ارینیه یا مهم که ده چاوا بکار و برتکنا و پتانسیل گل خواه ده به چاوا اداره بکد ده چاوا ریوه ببید ده چاوا جبونا مافین ملت خواه ین دموکراتیک تو بکار به ریجر وکه ده ورد پرسو پرسکره کنه نها دم هدف دم پارتی وقتا خود صدی 13 دنگستندن باشه بو صدی 10 بو صدی 8 آنا وای کم بوی هر چخواست هلبجارتن هریمی اوای جدا بوی صدی 5 دورا 6 نها او پتانسیل که برفره دسته که ده دایی هدف و ده هدف و دم پارتیه مخابن جبو دخوازن ملت کرد جبو زمان کردی جبو که بکاره ببراستی جی لترکیه کرد ببین طرف نه بکارانی بالعکس وی به سیاست هدف و دم پارتی ایرو بویه کش بو کرد نبن طرف تفدگره یعنی به پتانسیل و به میلیون انسان پشته هینا جی به سیاست که işte Cumhuriyet Demokratik و ولایت هفبشو نتوا دموکراتیک و پارتیا ترکیه و گوترنا مخابن ناهلن کرد بفهم وقت طرفه کی پروبلم اساسی اوه ام نل دجوینن که الباکوری کردستانی البته و کردین که ستاتیو نخوازن هنن الباکوری کردستانی جل ترکیه جی اوج نورماله و سوسیولوژیا ما ایروژی ده و گلک درکتی پیشی و اوجی فکر ستاتیو نخوازن لی مافی کردان دخوازن لی گاوا که تو به پتانسیل ملت کرد رابه ویاد حوز ترکیه بونه ده بخوازه حفظ بکه اف سیاستکه سیاست غلطه جبر ویجی ام وقت پارتی و پارتیزن کردستانی هر تیم دویژن لباکوری کردستانی اف سیاست دم پارتی دمشینه نهل ملت کرد به طرفک غلطی هم از این جاو هدا پاجی سیاست خو به فرماتک دی ویاد ماشینن اذا جبوه ایرو گت شکل باکور درد کوه پیش به سیاست هم عالیه دولتی هم عالیه بشن işte HDP و عالیه دی درد خو پیش جمره نشانه ودو که دوی ریکنو بفکرن و اف برتکا خلق وانه و خلق بگشتی باکور کردستان و ترکیه کرده نشانه باشیه لدوی اف دیسا به سیاست تنگ به سیاست که راستیجی چکری دوی نه فتساندن ام بخواه پارتی آل پرزن کردستان بری هلبجارتنه ما دکلراسیونک ام ریوبریه کریمی چاوا دخواستن دشاردن ایرو
امی چاوا او کن ما دکلراسیون او کری امی دمین پیشته جه همو شاره در یاره وان اوی خو امی پیشکش بکن امی بشینن و امی تعقیب باویج بکن کش بو زمان کردی لبلدیاده به هر دو لهجه خود در کم پیش و به زمان بلدیه و جبو کن ناو باجارا و ناوچه اب کردی لیوگاره جبو جیه مزنین کردا اشکره ببین جبو زمان کردی به زمان پرورده خبات وان جبو هر شهر داری بکاره به کرشا و مکتبا و آوکن جبو زمان کردی اوانا همه تعقیب بکن و همه سرویجی سیاستا خود مشین نها برزوس چلیک مروف کاره بیجه دویرن وانه پشتی هلبجارتنین هرمی و برخدانا گل مجیج نیزده شوپاند ملی میذکر و براسیج پوکه به هشبندیه کی نتویی گریا و پشکریا گلین لوانه و گرسای لوانه کر به پیشنیاری خواه نشانی واندا وک میناکا نیم پراوکاسیونه به خواه پیشاندان سیویل دموکراتیک لشارداری و خواه خودی در کون یا جیش اون شیدتی بدور کون یا پشتی برخوادانا گل اف چالکی به سرکت و مرو وقتا شوپین خزنجی کن گلو بیاوه سیاستا کردا ده اف اشارتا چیه؟ یعنی اشارتا گوارتنه که یا جی مروف کاره بیجه کرد تاریخ آخواه یا سیاسی درسک درخستنه یا جی ام ببین دولت دوی بویره ده وقتا مروف دو شوپین پشتی 22 سالان گیها انجامه کی که به توند و توجیه بگرتنه به زندان کرنه دی سیاست نابه و دوی مری ور گوهراندن یعنی او خواپیشاندانا گرسیی یا لوانه تشتک درخص پیشبری ما گلو سیاستا کرد دگوهره دولت دگوهره اون ویا چاوا دخوینن اون چه بیجنج بوی که نهال جبر هلوستا دولت تابی دیاره که وقت جربانده نکی بو اف یعنی کام ام به مازباتای ندنو ام ریا کنی بجیرن کابی خلق چه بکه چاوا بکه وقت جربانده نکی جی بو و هلبته شکستا اق پارتیه تاثیر لوی کر که وقت بره نکاربن باشون سر خلقه و زخته و ایریش و شیدتک مزن بکار بینن دوی ام ویجی او بکن یعنی اق پارتی جی جبر ویش کستا خواه و جبر که جهپا و پارتی دی جی بسر کتنو و جهپا زیتر در کت پیش دویر ده اق پارتی نخوا زیده تر او خلق بین روبرو هف جبو ویجی وقت او که فرینک دا اوین هزن اولکاریا خواه دوی ام ویجی ببینن لی نشان اوه که لباکوری کردستان زمین چه بفه و براستی جی خلق ما بکاربن بریان سویل دموکراتیک اوه خو نشان بدن برتکین خو ده پوتانسیل گلک برفرح خورد هیه و دوی ام سیاست ایروپی لسر وی اساسی ام بهونن ایرو شر که هر چقاز باکوری کردستان تو شرکی او نمایی پکه که تو شرکی نمایی شرک خزیته بریه باشوری کردستانه لیدیسا ام بکاربن شری جروجا و کردا درخن و ام بانگی دولت جی بکن بس دی اف شر و اپراسیون عسکری و کشتن و گرتن و ام بانگی پکه که جی بکن که دیوی شرط تو دکه وای دیاره بر بچعب که تو زرار دملت کرد دوی وارد اگر امریکا جویر وکن امی بکاربنش بود بتایبتی داخوازن عاجل ملت کرد امی بکار میلیون حرکت کن زمین اوی هی او خیاد به و اف جی البته بلی خود درکتنا همو آلیان همو گله کرده زمین ایرو دوی او بکجمره و فرصته و دریبه که لی اگر ام بریخستم بن اگر ام بخوال سرحف بن و ام سیاست نخم بن چنگ دم پارتی و دا پارو اویدی ام دوراد پوچ نکن ام دبن سیاوان ده بیرو باری خوی نتوی نشتمانی ضعیف نکن ام وقت طرفکی جدا تبگرن ام آنا وقت آلیم باکوری کردستانی سیاستا اوی که ستاتیوش با کردستان دخوازن اوی که هبونا ملت کردو هبونا کردستانی و آلا کردستانی و نرخین کردستانی قبول دکن اوانا بکاربن ریاکش خور وکن بون طرف اوی گاوی امی ری وکن که ملت کردو گل کردستانی جل ترکیه بون طرف
نها سیاستا که نهلن کرد ببن طرف دناوا کرداد زیاتر سردسته و از بجم دم پیش دم کرد ها جبو اتفاق و هفکاری ملی نتوایی استراتژیک جبو داخوازن عاجل زمین پر خورده مخابن نه دوی ام وی رالتا خوشی ببینن ام نینه که هر هاوی بدن روی خواه آلیان کردستانی دورشی بلاولونه که و هر برای او سیاستین غلط که جبو برجواندی گروهی شخصی دبن سیاست دم پارتی و هدف هاتی ضعیف کردن و براستیجی ضررک مزندیه یکتیا کردا آنتوی ضررک مزندیه و شرط ایروجی ده روشا مگشال برچعوایه پارتیان کردستانی جبوه دوی هر کس اوه کردستانی نگب بیهیوی بن وقت مگود ده مهاده جهپا دنگ خوش 26 در 38 و فرمات هات گوهرتن لباکر کردستان جی زمینا نتوی نشتمانی اوه که دنگ خود دم پارتیه بنیتا کردواری به حست نتوی به هیویه که دنگ خود دنه لی ام دبینم که دم پارتی او وی رولی نالیزه بری جنالیست و به سیاست آخوی هایی وی هل بجارتنه ده هرچو خواست زخت چه ببون کردینی و زمان کردی دام پیشی لیوک بگشتی هشمندی آدم پارتیه نه هشمندی که سیاست نتوی نشتمانی لسر بیاوا کرن بخواه او خواه جوه میسیونی نادم خواه جبوه لباکر کردستان دوی ام بکاربن ریه که جیر ببینن او ری هرچ خواست نه حسان جیبه و هیزن کردستانی شفقتی جیبن و ضعیف جیبن دوی ام ریه که جیر ببینن که جدره که دست بکنه باشه برزر چلیک گلک جارا مرو وقتا داخیانیا جناب و داخیانیا ریبرین پارتی و دشوپینه دف ببینه خدا گلک جاران وقتا هندبن جبو کرد کانه به داخوازیه ملت کرد به دولت بده قبول کرن گلک جارا و گوتی ریبره و گوتی میلیونه کی انسان تاخا میدان شیخ سعید کوم ببه و به چالکین به ایتاتیا سویل و آشتیانه تب بگره او کاره بگه آرمانجا خواهد پشتی بویره وانه گلو پیشبینیه و چیه ریا او ودبه ریا سیاستا سویل او ترساکو به هندک و باریقاتان سر ملت رابو و ملت رکبریا هر دو عالیا یا آخ پارتیه جهپی ده به خواه پیشیاندانین به 100,000 مروف کاره ببین ده لترکی ده مثلا ماکزاگونه ده مثلا محوی خواهی نتوی ده و قبول کرنه ده کارن تشتکی بکن جنابه یا چه ده فکره پیشبینیوه چیه دوی واری ده بیا ما زمین آوی هی اوای وای چند ساله ام بحثاوی دکن ام دبیجن هگر ملت کرد گله کردستانی بکاره به آیا که گرسهی به میلیونا لداخوازین خل پرورده زمان کردی فرمیگون زمان کردی و قدخین سرناوی کردستان رابن داخوازین عاجل تمل ای کردا لسروی ام هیزا خو بکن یکی زمین آوی هی و گر انکتین تین کرنجی لگل همو تشتین نگاتیف و شکستین هیجی سدی نود کردا دبیجن بلا زمان کردی و زمان پرورده و به زمان فرمی یعنی دلی خوشی دوی دبیجن اف پر مهمه ماجی ذاتن اف دنگ دلی ملت خو بهیست و ما خواتاش بود خاطر عاجل مدابو پیش ام دوی فکری دنن هگر ام بکاربن بی برجواندی گروبی و شخصی ام تشتا پوش نکن ام بکاربن لسر و اساسنا در کوین پیش از باور دکم ده میلیون انسان اول وی خودی در کوین و دو گهرتن قانون بنگهینا ترکیه جدا میون اختوره کی اساسی دوی داره ده سیاست باکر کردستان پرانی تاثیر اوه ده دم پارتی ده ایرو یعنی ای آلیه کردین خونه توید بینن دنگ خواه زیادتر وان وقت نر آلی که ده پیناسه دکن اوجی پروبلمه که اساسی خواه پروبلمه ما یا گشتیه دم پارتی هدف نها پلاتفورم زمان کردی ما چه کریه دم پارتی و هدف جید تده آنا دم پارتی جید تده دوی پلاتفورمه ده مساج بود در سب بجارته یا کردی وانجی برای لهمبر در دکت نورده اوای دمکه او وانجی مذکرن که ام
بانک بکن برای خلک ما هر دستا بجارتا کردی پلتفرم زمان کردی وی بانگی دکه ریوبریا دم پارتی آر مرکزی لسر ناوی وان دبیجن ام به مسافه و تمکین و مسئله نرن و بلی بو که مسافه و تمکین نرن که ده انجام ده و ودید 25,000 زاروکا تنه او ترجیح کریه یعنی دم پارتی دوی واری ده هلوستک دانی که کسی ناشینه جبو دستا بشارته اوایا گشت تراومایه یعنی لجیه که اف هشمندی هبه که زمان کردی هیکل وی ملتیه و فرصتك دركتي بيشيا كردا ويا او بكن جبو پروردا زمان كردي و فرميبون زمان كردي ام بكن بنگه هكي جبو مافين كردا ينده ام بكن بنگه هكي لي مخابن هشمنديه قالك غلط كو ريل بر فيربون زمان كردي دغري ده عاليه دم بارتيه ده بو يوك اكولك بو يوك سياستك دسبه كده ذاتن تومريل هم بر دركت و داوي سس كربون لي و جارا داوي ده دیسا او خوی بری وگریان اوانا گش ریل بردگرو که و ام بکارب میلیونا کردا لسر داخوازن کردا ینت عاجل جی بینن جمع ها سبب جی اوه ام هرتم رابن دبنسیا دم پارتیه ده بخوازن تشنا هناك برجواندی هم دست بخانه گروبی شخصی البته دم پارتی جی اوه کسی جی تونه اوه کسی نحسبینه و اوه و پیلیستنه که به مسئله بکن از به تایبتیش بود چه ویده بیشم لباکوری کردستانی خلق ما وک احوانی شر و نورمال جید اتمسفره هیده چه دار سر صندوقی کسی نبینه دنگی خود دادن پارتی لباکوری کردستانی جل ترکیه شوار هیه و دوی هم ویا پرزیده جه او نکن یعنی آلی که ده یعنی خلق مجبور ده به اوید که لگور خواه ویده بینه لئن و پارتیین دی امش جوات خود دورن ام الباكوري كردستان وك سدي حيشتي نو دي خلق ما ناس ناكن جبروي بترزك نو بسياستك نو بغوتارك نو دبي ام بكار خو بگين خلق خو د ورد پروبلم هي نا دخوازم د ورد تكفن نابر هجا شليك نا لكردستان گلك بارتيين برنامه خو بپرسيبين خو خدي خطا كردستاني درد كفن ji Kurdistanê re statû dixwazin dibin federasyonê dixwaze dewletê dixwaze otonomiyê dixwaze lê ev mirov kare hejmara wan bêje gelek partiyen lê wexta beriyê hilbijartina û piştî hilbijartina jî wexta mirov li wan mêzê dike ya jî li rewşa wan dinirxîne yanî di nav girse de di nav gel de di sahê de di pratîkê de تو گرانیک وان تونه و درکت ارته کو ام ببین گلک جی یعنی مثلا او سیاستا دم پارتی یا خاپاندنه بدووک وان کتن و گلک تشتاج بوی بلدیا کی نهات وان دبه پوچوالا درخستن گلک جی ناگرن جدیه لگوری و دبه روشا نوده yani çi stratejik ve heye ya jî çi pêşniyarên we hene ji bo ev qedera ku yani mirov bêje xeta Kurdistanî mirov bigerîne çi pêşniyarên we heye ya jî hûn çi difikirin gelo divê derê de helbette divê yek bi yek partiyên ku em behs dikin ku ji bo Kurdistanê statiye dixwazin partiyên Kurdistanî xwe tarîf dikin divê ewî li xwe vegerin divê bi awayekî bi rastî jî objektif aya bi dilsozî li xwe vegerin ku kam çima vî halî denin yanî em ji gelê xwe dûrin û herke em darin em xurt nabin em hêza xewenda dikin yek bi yek partî hemû di nava xwe de bi dilsozî li xwe vegerin ne ku sûcî bavêjin êj derveyî xwe ya jî xwe mezin bivînin û bi derbasbûyîna xwe bi defterê berê vekin û xwe ew bikin pesnê xwe bidin divê em vana ewlê dînin alîkî problema me mezin ev e em realîte xwe qebûl nakin an em li xwe ve nagerin an em li xwe mikur nayên ji bo wê jî her gidarê patînaj û patînaj û patînaj yanî 10 dadikeve 5 dadikeve dudiya av vî havî kêm dibin temama partiya vî halî denin belavelanin ji bo wê em ji nifşê nû dûrin em ji genca dûrin potansiyela jina dûrin em ji xelkê xwe dûrin ka ji bo çi em nikarin vê pota xwe bigênin vê potansiyel çima em nikarin xwe nû bikin çima nifşê nû em nikarin rêxistin bikin em vana gişî divê ser bifikirin ev ne qeder e
دفرد پروبلم کی کو ام نکارن اولا اول به هر کس خو وگره کس عینین مزن دخو نبینن او روش برچعبای مثلا هل بجارتن جید نپیوانن هل بجارتن اده خلق چادر سر صندوق ادوی کلوی قازانش بکنه که کار بکنه که یعنی سدی ست دلیب ترجی به جانا کار ندته یعنی دنگه تو دستینه جی نه معنی که بس اوه یعنی اجبو مجید بیم جو حق پاری جید بیم جو پارتیم کردا گشا جید بشم یعنی اتمسفر هل بجارتن جوتانن دوی ام فرمات که بدم خواهد از هر تم دبیشم هر پارتی فرمات بده خواهد لخواه وگر بزانه بکه اوای بلیه ام وی هاوی سر ناکبن یک به یک جمع سر ناکبن خوازیش بانا یک درکوه پیش و خورد ببو سر کوه هاوی چهار کاره ایدجی ده حرکت یکو او بکه نها گش حکیم زده آنا اونو وکب لی پارتی آل پرازن کردستان دراده پر بزلالی فرقا خداتی نورته او سیاست اكو حتى انها مشاندي او وكفو نيزي هبلا بفن يك ان كار من يك برا هفكاريه بكن ان كار من هفكاريه بكن برا ديالوج دبن ان كار ديالوج بكن برا دجناتيا حبنكن ام في سياسته دمشينن يعني ام ندبيجن ام هر بن سيا حدا بو هدا بارو ايدي بيل شخصيت اخوي سياسي بكن جبو برجوندي يك شخصي جروبي ام فياج قبول ناكن لم دجناتيا جناكن پرزلالی ام دبیجن ام ویاجی سر بلندن ام سیاست سر بخواد ماشینن نتوید ماشینن لوی ولاتی ما حتی ام کاربن دجایتی دجناتی ام یکیم بکن ام کور نکن ام دراجی ده سیاستک معقول و نتوی و حستیار ام دماشینن لی ده آلیه دجیده ام وک وندزانن پاکو تدکات تفگر بو یک ریک وکرن که پاوکا وکرن پاوکا جی گوت ام نه او که ما وقت ویژن ام نه پیواشوک تمام کرید بردوام دبن دورده دوی دریده چند نقطه اساسی هنن ام پر بزلالی بانگی او کادروین سربخواه ین کردستانی نتوین نشتمان آزادی خواست دموکرات دکن ای وقت پاوکی نزی پاوکی فکرنا بانگی وان دکن اوای پارتیه دی خو نادم بر اوی که ام بکار ناو یک پارتیه ده ای وقت من نزی من نه و چابرا کادر سربخواه ورن پاوکی خودی در کبن لپارتی خو خودی در کبن ام وی پارتی خود بکن ام وی پارتی خود بکن وی گاوی ام بکاربن مکانیزم حکیم برفراتر چه بکنه ایرول باکور کردستان افضل کتی پیش جبو پارتی اندجی برای هر کس بخواه وگره رالتا خو ببینه کسی توشتار نکه جهودور ام روپا لکنو کار بکن ام گش ضعیفن به ضعیف بونا خوشی دی ساجی ام نقدر ملت مایه تکوشر نتویی کردا د سال هفته ده بس سیا چهارا پنجا دست بکرم بو هزاران ده هزاران صد هزاران ای روشی ام کارم وی بکن ریجر هی لی بس چیه ده اول ام معقول بن ام رالیتا خو ببینن و او تشتین بچوک او تشتین که براستی نه اساسینن ام نابا خو نکم دیوارین که نه هلو شاندن ام به عقل کی نو به برحتی ام بکاربن ریش هفدر وکن جبو اتفاقا نتوایی نشتمانی استراتژیک بلکه یورو تام او تنبه لیکار نزیک بونک چه به اوین دویم کردستانینن دویل خواه گرن لیچیه ایدی نجبو برجواندی یک شخصی و گروبی هر جاری امرابن او تنب بیل شخصیت خواه بکن و نکو ام بس دمه هل بجارتنا بین بردریه هف اما 4 سالا 5 سالا مرحبای ندن هف اما بهفدر تو کاری نکن دمه هل بجارتنی وردنگی خواه بدن میاجوار هف کاری بکن دویم دش بیاجی بردن یعنی هر کس فرمات بده خواه و هم بری خوش ریک او وکی که اول نتوی کردستانی بکاربن بریکی دیالوگه که دست بکن باشه هجا شلیک وقتا ما هندک ما لی پرسک منی او مایه یا گرینگ مایه دخوازم جناب و برسیوا و پرسیو اونجی دشوپینن روشا باشور کردستان قد نباشه لگور آگاهدارین هی هنک مترسی سر دستگفتیم دولت فدرالی هرم کردستان یعنی جالیه دن وقتا مروف لروشلاتا ناوین سیاست دشوپینه دنابرا اسرائیل و ایران ده ام ببین گنگشین شرکی هي وبحثا إيريشا دكن إيرو جو بايدن ديسا جو أويها إيريش بكن لكينغا أويريش بكن إننا حمو قنصلوس خانة وخنا جور فدكشين هون رودان في تاولي يا روشا روشلاتا نافين چوا دنرخين قالوا يك
دەستکەفتیان باشووری کوردستانی دبن خەتەریە دەیە و یا دودیاژی لە ڕۆژهەڵاتە ناوین بەحسا شەرێکی تێکردن hûn vê yekê çawa dinêrxin em bendawane fermo birêz Özçelik. Ez dixwazim ji bo Başûrê Kurdistanê divê em tespîtekê bikin. Desthilatdariya îro li Bexdayê ye her çi qas li gor konjektura 2003 Sedam rûxaw wê çaxa Kurd yekgirtî bûn û xurt bûn û piştgiriya navnetewî jî hîn zêdetir bû. Her çi qas wê demê Amerîka nexwest sistema federalî ewlî nexwest sistema federalî bikeve qanûna bingehîna ew ya Iraqê digot bira sistema eyaletê be lê Kurda qebûl nekirin û federalî ket qanûna bingehîn. Ji wê rojê heta îro aliyên Ereba zêdetir jî aliyên Şîe ku bi Îranê ve ew in bi girêdayînin piraniya wan her gif xurt bûn firsetî xwestin bi awayekî darbeyekê li vê sistema federalî û mafê Kurda destkeftiyên Kurda xe gelek cara hewldan, aliyê fîlî di hewldan, aliyê aboriyê di hewldan û abluqa û biçebirîn û mesela o mada 140 bicîne anîn û ew pêncî xalên qanûna bingehîna Iraqê di bi Kurda girêdayî bi dest neavîtinê û her xwestin ew ê bikin. Dawiya dawiyê di piştî 25 Eylûna 2017 referanduma serxwebûnê çêbû hineka ev xwar kir wek bahane wek sebeb wek hecet ku êrişî ew bikin û riya dagirkirina Kerkûkê vebû piştî wê hûn dizanin di 20 Cotmeha 2017 yani piştî ew 4 roja a Kerkûkê xwestin bên Hewlêrê dagir bikin û her heta zaxo wê derê dagir bikin sistema federalî ji ortê rakin zaten di nivîskî jî de ew xwe di mesajê xwe de heşt şeعبî ew dabû berxwe ew ser neket. Niha aliyê Bexdayê aliyê heşt şeعبî îro û aliyê Îranê zêdetir û di binî de dewleta Tirkiye piştgiriya wê yekê dikin ku heta ji destê wan bê bila ew destkeftiyên federalî ji ortê rabin kêm bivin. Ji ber wê jî divê em bibînin ma baş e di dema 2017 de em bêjin referandum ji xwe kirin hecet ku beşekî Kurdistanê dagirkirin û xwestin federaliyê ew bikin başî îro çi derdê wan heye îro ka Kurd li hevkirînin Kurd dixwazin bi sistema federalî meşîn lê em dibînin bi navê mehkemeya bilind bi destê Îranê zêdetir dixwazin destkeftiyên federalî yên Herêma Kurdistanê ji ortê rakin. Bana gişt çinin gava Kurd ne li ser hev bin lawaz bin zeîf bin dijmin jî ê hemberî te jî ji xwe vê fêdê distînin di 2017 de ji wê lawazbûnê wê neyekgirtinê Kerkûk dagirkirin niha jî dîsa aynî ew berdewam dibe ji ber ku Kurd ne yekgirtînin ne yek siyasetin ne yek helwestin mehkema federalî emrê Îranê hûn dizanin ana dixwazin gelek xalên ku bi destkeftiyên Herêma Kurdistanê yê federalî ji ortê rake û herge jêbê herge tutu gav paş te bavî jî ew ê jî wana bir û çikîne federalî ew ê ser kaxezê bimîne. Niha ketî wê pêvajiya bi rastî jî cê mixabiniyê ye li vir de yani hêzên esasî PDK û YNK nelhevin YNK di gelek tişta de ji ber berjewendî û nakokiyên xwe nava bi li gel QDP diçe mehkema federa serî lê dide û gelek tişta dibe wê derê ev mehkema ku tên behs kirin jî mehkema bilind esasê xwe berî 2005 berî referanduma qanûna bingehîna Iraqê hatî danîn û di qanûna bingehîn jî di cêwê tune ye lê ji 2005 heta îro evay 19 sal jî mixabin heye û midaxalê gelek tiştakirî Kurd jî lê bêdeng manin Kurd bi xwe yani ji ber ku çavê xwe ji wa tişna girtinin li hember derneketinin semada 140 cîne hatiye li aktif xebatek nekirinin ew pêncî xalên destûrê cîne hatinin aktif xebatek nekirinin ji ber wê jî eva ana tê li vê derê li ber me dibe çiyayekê ew problema esasî bêtifaqiya nava Kurdayî eger em vê rastiya xwe bibînin ji vir jî yani bê Siûdiya Kurda yek jê jî di mesela wefata Mam Celalî gava Mam Celal û Rêzdar Kek Mesûd bi hev tev digeriyan her çi qas dîsa fiîlî
وقت دو عالی وقت دو حکومت و وقت دو دولت هەبوو یاژی لێ سەرێ وەک دەولەتێکی تەردگاریان و گەلک دەستکەوتن دەستخستن مخابن ئیرۆ ئەو پرۆبلەما هەیە کورد نکارن بە یەک هەلوەستێ تا بگەڕن هەمبەری بەغدایژی هەمبەری دەولەتێن دژی لێ ئەس دەبێژم ئەف ئالۆزیان ڕۆژلاتە ناوین ئەف گوهرتنێن هەیە ئەف شەڕێن حەماسێ و ئیسرائیلێ ئەvê داویە ئەف ناکۆکێن نابێنە ئیسرائیل و ئیرانێ شەردێن هەیە ئەساسێ خۆ دەستێ کوردە خورتتر دەکرد یعنی کورد سەر هەبوونا دێ بکاری بوونە هەم فەدرالی گەلە خورتتر بکرا و ڕێژێ بەلکیژێ دەولەتبوونا سەربخۆژی ڤەکرا لێ مخابن ئەو دەزەوانتاژێک لێ ئەز نەدوێ قەنعاتێ دەمکە دنیا ڕەوشێک وها دەوێ بهێلن هەرێما کوردستانê تێک بچێ و ئەو یەکگرتناوان تێک بچوو و باغدا لەسەر کووردا سەردەست ببوو فەدرالی ژۆر تێڕابێ باغدایە کو دەستی ئیرانê de xurt bive ez nedwê qenetê de me bi taybetî Amerîka û Brîtanya rê bidin tişkî wa her çi qas Kurdine ser hev bin jî û nakokî wan hebin jî lê ez dibêjim dê dewletên dinyê bi awayekî müdaxele bikin ku di nava wek dibên Iraqeke xurt Kurdistana xurt şiyara Amerîkayê belkî îro ew ê ser wê de bibin ez wê hêviyê ez tevdigerim lê a mühim jî em bangê pedekevyenekê dikin bangê hemû partiyên Başûrê Kurdistanê dikin ku helbette nakokî û tiştên heyî em nikarin tu nebehesibînin siyasetên xelet em nikarin tu nebehesibînin dîsa jî divê riyek bêdîtin ku siyasetek yekgirtî bêmeşandin û zaten hûn dizanin hilbijartin jî ketî erênayê li Başûrê Kurdistanê pedeke ji ber ku ev tiştên mehkema bilind kiriye qebûl nake û dibêje û ew jî wek gotin rast e lê divê hemû Kurd bi awakî bi hevdurê tev bigerin ne li ser pedekê tenê bimîne Kurd bikaribin yek helwestê dînin ku li hemberî helwesta mehkema bilind û helwesta tunekirina mafên Kurda Kurd yekgirtî bin dikarin rê berbigirin lê niha mesela hilbijartinê jî ketî erênayê wê çawa nebelî normal dehê hezîranê digere bêkirin û ji bo wê jî lîste teslîm kirin wexta wê derbas bû xediya pedeke lîsta xwe teslîm nekiriye niha jî li rêyekê digerin ku bê pedeke herkes dizanin ku li Başûrê Kurdistanê hilbijartin nabe di vî warî de Kurd heger bikaribin rêkê bivînin çi nava xwe de çi xelk müdaxele bikin dewletên mezin belkî ev pêvajo ew û nakokiyên İsraîl û Îranê jî her gidarê kûrtir dibin di atmosferek wa de Kurd yekgirtî bin li ser hev bin dê gelek riyên destkeftînê nû jî bi dest bixin bêguman heta pêş me bawer dikim hevdîtina serok Amerîka Joe Biden û Serokwezîrê Iraqê Sudanî heye bi hêviya ku di ev hevdîtinana de problema hilbijartinê û daxwaziyên ku pedekê pêşkeş dike û mijara dadgeha bilindiya Iraqê divê civînê de safî be û statuya Kurdistanê werparastin û pêş de biçe wext derbas bû saetek me way zêdetir jî xelas bû em spasiya cenabê we dikin destpêkê ama dixwazim gotinên wê dawî tiştê ku weşbîr kirî tiştê hûn dixwazin lê zêde bikin hebe em we gudarî bikin û em bernama xwe bigirin fermo Birêz Özçêlî Belê em münasebeta hilbijartinên herêmî me bi giştî nirxand hilbijartinên herêmî careke dî ji me re dibêjin ji ew hêzên neteweyî niştimanî Bakurê Kurdistanê dibêjin li xwe vegerin bi vê siyaseta ji hevketê belavela nîvçe şêlû û hêviyê ji vir û wê de bikin û her carê berjewendiyên şexsî û grûbî em
سیاست خوی نتوی ضعیف بکن دوی دوش بردن انجام ویج مرد بیش اول و جبو آمهم درکتی پیشی گهرتنال ترکیه کاره بچه بوی دم پیش دکاره جهبه به سر حکم هگر ام بخوازم براستی جی گهرتنال ده ببین اکتور کو ام کارم دا خوازم ملت خود درخم پیش و ام لسروا دستلاتنا ده بکار بن فرض بکن آنوان بدن قبول کردن دوی کرد یگرتی بن و سر سیاست اگنتوی یگرتی بن نجبو که کازه پارتیا خالکی جا بلدیه جیر مدوره کی چه بکمه یا جی ازیل اتفاق و شرطی و نظام بی کردایتی از چه بکمه نبی هاوی دوی کرد یگرتی بن سر داخوازن خوی اساسی زمان و کلتور و نتوی اساسی یگرتی بن دو تشتین اساسی ایرول برمنن یک دوی آلیین کرد و کردستانی نتوی نشتمان باکره کردستانی خواه وگرن بی که دفترین بریل هفدو وکنو هفدو سوشتار بکنو هفدو بخوازن سوش باوی جنسته هفدو هر کس لخواه وگرن روشا مگش البر چعوایی هم ریکی وکن که تشکی ماینده چه بوی ریاوی هم وکن سری یک سر چه نابه جهب کتنک مزن هیه یاد جی جبو که ام بکاربن گوهرتنین ترکیه ده ببین اکتور نکو ام جاره یکی بخنو یکی دی بینن و وقت خوابش برش خرابتر ببه و نکو ام ببین دووکی هنکا ام ببین طرفک ده وی چاقا نونرتیا ملت کرد هبه نونرتیا مجی همو آلیین کردا لسر داخوازن اساسی ام دست بدن هف و ام گور وان تف بگرن و ام بتشتان نلیزن اتفاقا هر جاره بگور برشوندی خواه ام اتفاق ناچه وش هفته نخن و ام رانبن لسر وی پوتانسیل ملت ما که دستگه داده ما وک هدف وک دا پاریوان ام نکن اواسی قربان سیاست برجواندی پارتی یا جی ترکیه بو مناوی ترکیه بونه ام جبو ملت خود در کبن پیش از با اردکم ده و گاوه ریا گوهرتنه چه و گوهرتن جی وک مگود جیانه خلقی ما ده دل خود نشکستیه گلک جارا جی وی ده درش نه خندق و باریقاتا نه ایریشن دولتا ترکیه نه شر گمتونه ده حسبینه نه کارساتا مزن آقل سر زمان ما اسیمولاسیون چه بویه وانا یک جی دل ملت همده او هست نتوی اساس خواهی جورتی را نکریه و هر گدارجی بلکی دل ده خورد به دوی وارد دوی املوی دلی گودار بکن و یا اساسی یک جی ما برای بانکر بود مثلا زمان کردی ده به قید و شرط به اره و نا دوی ام همو کردو لباکره کردستانی ترکیه جبو فربون زمان کردی ده و آخافتن زمان کردی دوی ام دنا و خود شورش که دست بیوکن ام گشت دوی جن لی ام ناکن قادرین می هایی دوی وارد راستیش خود دوی دست بی بکنه آلی قادرین کردستانی جمالا خود دست بی بکنه ام بکاره بن زمان کردی لمالا خو لجیانه بکن زمان اساسی زمان آخافتن زاروک کردی فیر بکن ام خو کردی فیر ببن آوه گاوه همه ببینن که چاوا شورش تاثیر الدریدجی که و خلقه بلا ببه جبروی زمان کردی دوی برنامه یک تایبت جبو مگشه هبه پارتیان کردا سیاست مدارن کردا روشنبیرن کردا ام دوی شخار ریه که ببینن که ایدی شرمه که کرد و کردستانیه که سیاست بکه روشنبیریه بکه نویسکاریه بکه مالا خود بکردی نپیوه زارو که ما کردی نزانبن ام بخوا کردی نزانبن و دوی واری جده دوی ام اف بلدیون که ایرو کتن دست دم پارتیه ام به حلوسه گلک زلال و بکن که بران هر گرکه که محله که کرش کردی هبن دبستان کردی بکن به میلیون پرتوکین کردی برا چاپ بکن و عائله بلاو بکن بلاش بو زمان کردی دیجیتال دو د فعلی ده به صدان قرص و آلیکاریا و بکن دوی ام ای سال بکار بکن شورش فیربون زمان کردی شورش فیربون خواندن و نویساندن کردی سپاس گلک سپاس راسی برنامه کی خوش بو سپاسیا جناب تدکم تو بو میوان ما مبهر صعوبت کی خوش کر بهویا کو سیاست اول گور هدف و ویزیون آخا بسر که سرکفتنه جوار دخوازن
تماشاوان نێژا me îşev bi serokê giştiyê PVK Birêz Mustafa Özçelik re bernamekî berhemdar li daxist. Heta bernamekî din bimîn di xêrî û xweşiyê de şev baş. Baş.